Učimo se azerbajdžanščina. Tema lekcije: Dnevna soba. Konak otağı. Dnevna soba. Divan. Kavč. Kreslo. Naslanjač. Uzanan kreslo. Počivalnik. Jurnal masası. Klubska mizica. Yan masa. Stranska mizica. Televizor. Televizor. Pult. Daljinski upravljalnik. Televizor altlığı. Stojalo za televizor. Kitap refi. Knjižna polica. Yastık. Blazina. Plet. Odeja. Döşeme lampası. Stoječa svetilka. Tavan ışığı. Stropna luč. Divar refi. Stenska polica. Şekil. Fotografija. Şekil çerçevesi. Okvir za sliko. Resim. Slika. Plakat. Laka. Vaza. Vaza. Otak bitkisi. Sobna rastlina. Dipček. Cvetlični lonec. Şam. Sveča. Şamdan. Svečnik. Divar saati. Stenska ura. Ses ucaldan. Zvočnik. Ses paneli. Zvočna letev. Oyun konsolu. Igralna konzola. Jurnal. Revija. Saklama sepeti. Košara za shranjevanje. Vaza. Döşeme lampası. Pult. Želite zavedno ohraniti te besede v spominu?
Obiščite flaškarluna.com ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.